Subota. Topolska 18, soba podstanara. Ljubica Vraneš, Ljutiš se bez veze, okrećeš mi leđa. Dragoljub Bajić, Noi taglia gli spaghetti a dente, è un partigiano come presidente. gostuju operska diva Senka Soldatović, Canarino sopra la finestra. pevač Dimitrije Kazić, Tebe, ja izgubim samog sebe. predstavlja se mlada Tatjana Savatić, I found a tree to press my cheek to. podrška emisiji su Veliki tamburaški orkestar RTV-a i Aleksandar Dugin orkestra. Prijatelji zauvek. Subota, 22 časa i 30 minuta. Prvi program RTV-a.